I dalje sedimo visoko na sedanim kostima na lopti. Stavimo ruke u visini ramena, odnosno grudi. Idemo udah i kroz izdah stidnu kost usmeravamo ka rebrima. Osjećamo kako se aktiviraju mišići donjeg stomaka i polako vraćamo se u početni položaj. I ponavljamo udah kroz izdah, stidna kost usmeravamo ka rebrima i polako se vraćamo u početni položaj. Pored trbušnjaka dodajemo izgled rotacije, to je otvaranje ruke u stranu. Lakat je nešto niže od ramena i pogled usmeren ka laktu. Idemo udah i kroz izdah otvaramo ruku u stranu. Idemo udah, kroz izdah usmeravamo stidnu kost, odnosno pubičnu kost ka rebrima i istovremeno otvaramo ruku u stranu i pogled je ka laktu. Ukoliko želite još veći izazov, ispružite celu ruku iz lakta i usmerite pogled ka šaci. Pubična kost ka rebrima i ostajemo u tom položaju i idemo polako kako smo otvorili ruku u stranu. Otvaramo sada samo iz lakta onoliko puta koliko nam je prijetno.